No, no, no. No, no, sono qua che a dormire qui. No, no. Pas tout seul là. J'en fais une Germain. Ah, ok. Je peux faire un photo avec vous. Vas-y, va te mettre... Andiamo a vedere console, yeah. Forse dei quadri per vedere un po' di maschere. Sì, ma io devo prendere più. Non lo so se il sole va bene. Non ho provato ancora col sole davanti con questo. Credo che funziona bene. Oui. Là, c'est à posto. Ah, ils font peur, eux. Allez, Andiamo verso il fondo, dai. Andiamo Simone. Ah, si mette... Io lo faccio, ma viene il braccio, ci sono loro dietro, scusa. vieni qua, aspetta, dove se ne va? Vieni qua, ma lì. Per farsi una foto. Grazie. Кто поставит автомат? Автомат. Если хочется, у меня 500 кадров, просто я с собой. Но я не думаю, что здесь есть. Ну, потом включали.
Фотографии полная. Здесь вы против солнца стоите, поэтому снимать невозможно. Вы неправильно стоите. Да надо сейчас с колонном уже идти, и не топать потихоньку к Арсеналу. Пошли к Арсеналу уже. Ну, конечно, если полчаса идти, то лучше пошли. Пошли к Арсеналу, ребят. Сейчас вот дядя. Они никогда не дойдут. So ein bisschen die Leute so nah davor. Entschuldigung. Guarda che bello. Il faut que les voix, ils vont retenir. Non, 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 ça va aller. On y va Ah oui, il faut y aller. Ou on y va après en venant? Non, 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 qui a été l'année passée, on y a été l'année passée. Maintenant, j'y ai été, ouais. Tu vas dans une heure, il y a deux. Biz deniz kenarında botluların oralardayız.
Vale il tempo, vale. Andiamo già del presidente dell'ortofrutta. Ciao!
ya que yo hacerse y echar una foto con el bebé. Vamos.